Июнин даланда тавидахи хоргуулин стадион дайла улаан удахатын зублай хонгомол. Биликті цебекве шангутты хүртіхін тула ғар бомбугор болын кул бомбугор мурысон уңгыргыгдыжа. Исік орына қамғалғын ағу ехіденді илалты тойлахар найын жылы ойды зорюлыгдам. Монодер хоргуулин тавитте хоргуулин стадионды мане надың болжыбайны мане хорин зургатча округы енді хо хэн хунут соолоржа спортивный хунут соолоржа мане тосе команданы тедлмуно волейбол футбол наджа болхоб яха ветла их илотын удырай мане надың яна посвящается Гадла спорт гадла объединяет гже хылныбде. Тос морисанда захлыңгуде аралжаны бышын уксылнуде. Нютгай оходин кутылбырин захиргануде тулолыкшыт балың хорголин хорыкшыт хабада. Бухидо наймын команда суглара. Юнг же хылхы бәнім гыхыды, спорт гже мурысынутты хуне шадыл тәмір хэм был же, үні ғанса ажыл бышы хунды неге доротэ емін гже бәйдігі. Хун доротэгар хабады же, бұхы юнушые шаңғудты хүртіхин хусыны де. Хорин зоргадыхи тайрық газырды бискалеталар игел тому тайрығудай нігін юм. Тренді радужный, шыны комушка, горки тасхынут балың зон ныгы, зон қойыр, зон қоридыхи бағы хоронуд арына. Ины морисан қада ажы хоқшыдай хорындың танил солха, ныгы дулхы зарылғы тайғыр ұңғырғыгды. Валентина Гармаева, Нима Раднаев, Бурят ТВ.